Sunita Williams kot večina astronavtov zna narediti vtis na ljudi, kamor pride. Tisti, ki so Zemljo videli od daleč, vedno sporočajo: This is our home planet. This is where we live. This is where we're from. And it's amazing to me that we feel that we're different. No, danes pa si je Slovenija zadala nalogo, da naredi vtis nanjo in skozi njene oči na ves svet. Slovenija ima ambicije. Uporabimo vesolje kot enega od pogonov za transformacijo slovenskega gospodarstva. In gostja ni skoparila s pohvalami. I think it's in our heart and our soul as Slovenians to be able to do exploration. No wonder there's 4 American Slovenian astronauts. I mean, that's amazing if you think about the number of astronauts that we have. Toda to zdanje ni samo sebi namen. ESA ne podpira raziskovalnih nalog na našem področju, če nimajo pomen za ljudi na Zemlji. Te raziskave bodo pomagale bolnikom na Zemlji, ki so prikovani na posteljo ali pa ne dobijo dovolj kisika. In tako znanje je treba tudi deliti s svetom.